I gde ste bre ljudi, šta ima šta se radi, znači danas igramo PUBG, kao što možete vidjeti, igramo Squad. Ne znam da li ćemo osvojiti, vidjet ćemo. Ako ne osvojimo, normalno neću izbaciti klip, ako osvojimo izbacit ću. A evo ga neki lik pao dole. Sad ja moram da požurim da idem da nađem pušku. Evo je groza i sad ću da idem da idem na šta sam uradio. Jedan lik na stav pao. Pa šta ćeš tu sam, čovječe? Te bre. Šta ćeš sam tu bre, to ne valja. A šta je ovo, jednog mogu već ugasili, ja? I on 100% sam više. A gledaj ovaj, isto ide sam. Ljudi idemo svi zajedno, što ja ne znam što idu ovako gdje oni hoće. Čekaj da bacim nešto. Dot za Scar. First i Flash imaju ovdje, ja ništa nisam vidio to. Ništa, sad ću da siđem dole da uzmem 5.56 kod ovog. Ima tu bomba obavezno. I ovdje kod ovog 5.56. A gledaj ga ovaj moj sam što otišao tamo. Pa gdje ćeš tamo sam bre čovječe? Nema veze ljudi. Znači pišite što ima kod vas, šta se radi. Jel hoćete da igramo zajedno PUBG? Pišite mi u komentarima. Gledaj ga ovaj moj nije uzeo. Ja brate. Šta je bre ovo, ne znam ljudi što mi ovaj PUBG oko laguje. Malo ćemo da... Dobro, idemo se. Gledaj ovaj moj 180 metara od mene. Dobro, nije to mnogo ljudi, a? Okej, samo ne znam gdje su ovi likovi. Malo da ih pucamo. Tamo se, a? Gledaj ovaj moj trči pred rudu. Pa gdje ćeš bre, jao. Aha, kar. Morat ću da umjesto... U stvari neću kar, ili šta će mi kar sad? Baš me boli uvo, igramo. Sam mišljam malo da se zezam, ali... Zona ide brzo, tako da. Da, ovi naši pucovi mi nas još... Okej, ovog su nokali, pod 3 on je... What the fuck, gdje je on, brat? Pogledaj ga on, gdje on je izašao iz igre. Tamo se ono pucuje, brat. Čeč, evo idem ja, evo dolazim. Ako uspijem nešto, uspijem, ako ne uspijem ništa. Znači imamo jedan kill, to nije ništa, moj skor je bio 16 kila, brat. A sad gađa mene, ja mislim, lik. Možda mi ne gađa, sad ću da... Beži ti tamo da te ne... Okay. Ja sam ga nokao. Pusti ti njega tamo. Okej, mrtvi dvoje. Pratili mi leđe, šta je bre ovo? Ne, ljudi, pucaju se odande, jo. Beži čovječe, beži, ubit će te. Ne. Penteus. Evo ti, pucaj sad. Ne, dođi vamo. Ne, pa kako me pogađaš, brate? Čekaj, mora da se healam. Brate, mora požurimo, ja. Au, gađa nas bombom, to nije dobro.
Ne znam gdje je lik, brate. Ću potrčim ovdje. Ne, samo da me ne nokuje. Ne. Aha, bacio si. Čekaj, liče u krug smo, brate, gdje ćeš? Mrš, bre, to je to, ljudi. To je to, bre. Mora jedan Rafal da se opala. Mrš. To je to, ljudi, kao što možete vidjeti. Osvojili smo 3 kila i tako, možda ima i više, ali nisi se nešto ni trudio, tako da hvala vam što ste pogledali video, ako jeste, ostavite like i subite se na kanal obavezno. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ćao.